Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Тоха сүрөсү 124-126 аяттар. Ал эми ким менин эскертүүмдөн баш тартса, анда ага машакаты оор турмуш беремин. Мындайларды кыяматта сокур кылып жыйнаймын. Ошондо ал: "О жараткан, мени эмнеге сокур кылып тирилттиң? Чындыгында мен дүйнөдө көрчү эмес белем" дейт. Аллах мына ушундай. Анткени сага аяттарыбыз келген эле. Ошондо сен аларды таптакыр унуткансың. Ошол сымал бүгүн да сен унут да каларсың.